चिंग ऑपरेशन तब इसी फेक नहीं चिंग ऑपरेशन तब रे खुलाई फागलेगा पुपी पाइप की पुपी अमा दे अमन बा दे केनोगुम बगदा फागल कांदा कदा इदिनो कापथरेबो नोंगु मैम दु एलएमजी दगी एके दगी योरी मैम दु नहांगे मखोन दु दुम हेक्टा दु खंग बपोनी करम खुलाई सिनरी कमाइन तौरी से दगी मोइरोम साइड हाई तारे कुकी गी लेबा दुमबा कई ngoktang phaidang ba haidara adumba kuki gi singduna moirom site tagi thadorokpa video footage ju ado koi urabani social media da anum khoi u phangi duni ana sai sidani tawriba central government sigi na dragana koi state da phajana sinagi sai bido sinabiro na dragana central na phajana marik chumna nangsu lagi manbia roi nangsu lem hanbia roi haibudu adu nataba mogi mamang makte dani Hura laga san hura la pugi ba o hura la pugi ba phau hura la pugi ba dagi nga phadu ga pugi मैम से हुई लेरे पोने हंजिन मसी रिपीटेड तौ लेरे दुना लाइबोंग खर सिंग ना थमोय सिंग थबक तोरो कांदा आईडीपी सिंग दु चंग दंगाय रु चंग नगा पथा जगे हायदना नोंनि दु तोरिंग दु दमु हेक्टा भोम टॉप कापथरक तना हेक तौ बाय सिदी यामना लाइबक थिबसु ओय दुना सेंट्रल फोर्स सिंगी सिंसियरिटी मचंगी अदुना लेरबा गवर्नर सुनी गवर्नर नसु किदंग प्रेसिडेंट मतमिना किदंग तब चंगी अदो मदुगी एक्शन लबंग amde aduga khoi leiriba MLA मैम सिंगसु मतिंग मतौना फुंदोप ngamde मैम मानरा kana khoi loin mak to ni haibada dum India je nik tabung am ponte maruina India government se dum khoi loin mak to ni ado mai tau jamna ju tau ngamde moi masen damu chakri munabagi mu tau bagi poch मैम su leduna so is that sincerity as well as leiriba khoi gi elected members sing sigi sincerity swam daka webra moi munabu lingjen manaradi kainu south taurisini AIDM के तौरबा मैम दगी साउथ की दा कोई अदु कोई हिंदी चैनल रोय कोई दा हिंदी ngang बे रोय कायना मने स्ट्रांग नंगी हेक्टा लेपंग मे अदु अखोय की सिद लेबा इलेक्टेड मैम सिंग जु अदु की थमना लिंजेन सि यावदबी ममिसिनी बजरासनि पेनेद्रिसे स्वाइदि करिया फुम थमिनी अखोयगी सिगी मतंग दा अखोयगी केनो से इशू म लाए अमना कइन हाकांदा लीडरशिप हाइबा लीडरशिप से अनिउ थोंना येंजगी को अहामना पॉलिटिकल लीडरशिप हाइबा पॉलिटिकल लीडरशिप से अखोनी येंगे से भोट कारगा लेकागी लुहों होंदों चटपा मतेंग पांगबा अदगी मिगी थबक के हापनी हारगा के अदुम खखर तौबा अदुम लीडरशिप अमा अनि सुबदन स्टेट्समैन हाइबा दरकार ओरप्ला हाइदी लेबाक से यामना लुरादी सपोज चाइना दा फगे फलु माउ फाउरिसिनी इंडिया दा सुलुरा कांदा गांधी ना स्ट्रक्चर लौरे दुनी नेल्सन मंडेला अदगी कोगी ब्लैक की तो कांदा कोगी मत मार्टिन लूथर की मत फावलक पटाइना पृथ्वी दा सु फावलक कांदा लेफ्ट की लाखलाइबा अदगी निंथौना मोनार्की फत्रे है कांदा फ्रेंच रिवोल्यूशन दा अनोब कॉन्सेप्ट रिपब्लिक डेमोक्रेसी का लाग अनोब सम कॉन्सेप्ट अमा मिउ बगी लाइसे मसीगी से लाखपसी पिरिसे पॉलिटिकल विजन नि पॉलिटिकल थबक नि मसीगी से अखोगी पॉलिटिकल लीडरशिप से दा मसीगी से वाट प्रा है मसी वाट पर जाइना अखोना थमजम मतम अखोगी लीडरशिप तसु अखोइना मसी ताइनबे यादबे मरम अमनि थमजगे मसी करिन हम तमदा अखोगी अगा हौरकपददि अखोगी लीडरशिप से यामना आर्टिकुलेट ओइबा लाइलासु हाइबा adum karap oidabana ehab oiba akhoi leadership horokpada haji akhoi statehood ka tawmatam ai schedule da ai lebak issue da fight toba akhoi leader myam se statehood khangde leader khangde ai schedule gi adu myam haji lebak issue da adi khongdom de tawadabni ru tawadabni adi ai adu myam da chapa adu manipur gi economic development lakadabani manipur gi tigeti ka khadabani kaina lakpa adum leadership myam do adu bayadu khanbagi process da akhoi gi paisa lere di kar din adu na ngasagi adu mining labor leadership magud labor myam do ma khraga new form of leadership ama Indian democracy emerge tawre aduna ne akhoi India gi Manipur da nati baham khudi makta India baham khudi makta akhoi leader myam se leader am haibo tab ni kayo mo aduna hojikti parliament khangde Manipur assembly khangde thaina nungai ramba tumaina adi hojik nungai te hablet ko comparatively hanadi am nungai bhai oratory skill hajana issue am da ising gi khangde debate to da hojikti akhoi gi populist rhetorics adum da फाइरगा थाने के अहलमन अदु तौरम अदोम चखिबगी पॉलिटिक्स चखिबदो अदुना अखोनी हाना थंबसे मणिपुर अमसुंग इंडिया दा पॉलिटिकल बैकअप अमा लई हाइबसि माइ थंबजगेब अनिसु दा अखोनी उरिसिना हजि हजि लैरिब मयाम से पॉलिटिकल बैकअप से लैरबनिना हजि ओइब सिंसे मोदिके करी एक्सपेक्टेशन नो हाइबम लैब हजि लैरिब लीडरशिप से अखोनी एक्सपेक्ट तौरिसिना मोइ सिंसिदा मुक्पा अमा हाइबदि आइगे प्रजाना सुवार कानसिदा सेंटर हाई कमाना करी हाइबनी सेंटर हाई कमाना करी जी ना सुम हाइबदो हाई कमाना करी हाइबनो सुम की लेता दी मोइने की बसे प्रजाति की दबरा मणिपुरी मा की दबरा मणिपुरी इमा वारी से मणिपुरी चिलनाव मयाम मपी दगी पी तारिबा चरा हेरिबा नुटी की सुसाइड तोरिसे मोगी थमोय द करिम फाउ दबरा एन हाइ मोइना अखोसु चाम ताविनी याम चरकनु याम हेंजलकनु बदी याम तोइना हाइबी को अखोसु खंजे
yam haiba ya di kaino da moi che bridge of privilege akhoi gi elected MLAs me che bridge of privilege chai ba khot pada bridge yam mai limit ama lai ba madu limit me adu lai khang khang na akhoi na haijeri se kaino ha kan da akhoi se ya wara ni na ya de and haida su haida ya da bagi khondo ngasi gi praja mayam na akhoi ngasi tv discussion da kai da akhoi leader me am da akhoi hai se mase criticize to bani lobi ganu masi se manipur gi praja wa bas ki kholau amani na lobi raga moi da akhoi na hai se chai bna te thauna hapani lobi raga thauna se kai no hai matam da makoi na chalaga nya mukna ba man da ka we ngasai gi mukna ba se akhoi example lama pijage handaki irang matung da mizoram gi prime chief minister do sangbai sangdaba yaro akhoi aruba lei na hadan hadan uni prime minister adiki nagaling ju hadan hadan uni loi uni amma uni akhoi manipur una ba sungam ngam ki di dunia ba akhoi hek irang to matung da manipur gi chief minister una ba ngam ki dram ne ba lak su hada budi lak suna lak ti haya do hantak lak ko lenga kha asfa to kana masigi leri ba issue ma marak se da akhoi no ji harina manipur gi praja se masina ngangi ba moi kholau se noi kadai dai lege se moi na khampham thui haibadugi madugi kholau do center da chalaga haibyo aduga nahan gi akhoi gi yam ngai tapsina na sigi jin haiba sida nahan moi photo do thaduk ta ni phabjan nahan gi meeting do photo do thaduk do photo do u do praja je lo han gare akhoi jam ya no classroom da amna la na phamaga kwa adagi som da na moi ani na takhai koi type to akhoi tumin na akhoi gi akhoi gi class teacher na nga ga tumina sum satra myam phambada madugi pressure to budu da ne akhoi gi manipur gi kano si yawe head su yawe present su yawe adigi atop tu de moi su som da phabam maga pare han phabam maga tolmadi ki su harwe da ba round table ro shi round table conference na power ni india ga thani england ga us england ga thani wise summit round table conference first round table conference second third and power ni ba matam india freedom phangmana tri ba madura round table na phammi ne ba madu me ado to kana madu manipur gi praja se image madugi wakan concept to madu leita bado maduna message am to ita e me mo ni kashu ka doge do phambu ka doge har pe ai pa du praja dari message am akhoi leader ni chakraga jiche suppose akhoi leader oiro chakraga asom da katinam da phambu da akhoi thamoi da karam phawi ni akhoi da nungai ti se moi mi da na te akhoi da nungai ti se kaina ka mo cha manipur represent to ni se ko binu manipur represent to mi du mi amana center have like state have like india se union of states never every state ki my status lady ni leader never leader ma do pro famina raga message akhoi gi yam nungai bam dei akhoi gi suman to kanda ne langno haiban ta ba adubu praja gi voice ti nganga dam never praja na tawi ba kholi ba pami ba aduga another issue ma khoi na chung kanda akhoi gi leader me da mayam na lanu se keno kanda moi government sembo da sum hayo government chamber je hojik se luri se government chamber na te manipur gi praja da peace lak pa dunia development lak pa dunia school pajan angang school pajan chat pa dunia lambi highway da pajan chat pa dunia haidi laina aman na ba si akushle ba na ri se wajaje akoi gi laina si yam sati ba laina si kam sati ge da sum chasala ab ne ba chasala pa kan se da akoi gi ching da lai ba akoi lam yam se u thajang rabni akoi chak ka da lambi se noi chang ba ya ra hajala amni changbai lambi da changbai yaroi na highway se thingbai ya de ne supreme court na high court ma hajan haibada thingba da government FIR pan da che tholei ni ngarang jati chu biramani ma chang pa da changbai yaroi na che tholei du highway da mi chakpa ya de chakpa se against supreme court ne ado tar contempt ne adi supreme court ngi order gi makha da mi chakpa highway de bi chakpa ya de adi fundamental right to life pre movement da madugi against torak pani habda karim ta tawda bado madur manipur gi praja me amse nungai ta bani aduna leader me amna masigi ithin je khangaga thabak to biu madu tawda badagi ni akhoi gi mayam na onchal aga MLA man alo akhoi MLA ka ge da chai bu yam bu chai man da to piste do ta di makan haira da ne akhoi dia dum respect ku tawri adu gi respect to mang da ba akhoi na nonjana haija bani aduna maya akhoi na hajari se move to biu fight to na puno haibna te ba chinna oratory skill da madu ngang biu haina haija bani ta